riu andu mangihikania macoke matigane ni marikagio njera kuringana na watho uria wikikiritwo thairi. Andu maheo marua ma divorce mariroragio mwena wa igoti-ini mathitangwo na mahitia ma kwagarara mihitwa ya kihiko. Mbere-ini uria wetia divorce no uratwaragwo igoti-ini wika, no riu eri ni Mariohaguo. No ti guku bururi-ini witu wa Kenya, ni mwena wa North Korea. Muthamaki wa bururi Kim Jong Un augite kihiko tigecuhi gia gucuhwo nakio, akorwo mundu ndeharirie atigane nakio, no augite ati aria matiganite nio mararehe marakara bururi-ini makanengereria ciana na bururi ugakorwo utari na riera riega ria wendo na gukorwo gukirikana ti njira njega ya gukorwo twina bururi murakaru. Bururi ubatie gukorwo wina wendo. Ni gukorwo ngithoma ndumiriri cia a Kenya na uria magukorwo comment mwena uria wa comment section. Ni gukorwo ngithoma ndumiriri after ndumiriri na ta mundu gwitwo Josee Gatutura gaikia muhu wake akaugo ngumakite no ni hindi ndereciria kurikia undi nake. Ngumakite no ni hindi ndereciria kurekia undi nake na Shiroka Slim akoka nugo ni ngwagite dawa ya source ya pressure ngwendaga kwere na Monique ni mwaka ni mwaga no ni gutumakia nyuma hakuhi kugwa Kioro na Suzika rwaka mwaga ni mwaga no ni gutumakia ni mwaga no ni gutumakia na Pauline Kaswiti Wanjiko koga o riria ndathoma ti guku ugo nogo ndarikia guthoma na Joseph John aikia muhu wake ategwitigira akwa mimi sijui kusoma Kikuyu, lakini kulingana na hiyo picha naweza sema polisi hangeshika huyo jamaa kwa sababu hata huyo dem alikuwa anajua yeye ni bibi yenyewe akienda kudinywa, na kulingana na majirani huyo bibi ni kama alifurahishwa sana na hiyo kitendo kwa sababu alikuwa anasikika akipiga makofi papa na Teresia akwa ni dahoera roho wa digano na mosmos uhuhae ine akagwabita kurigwo kai Kenya nawe etegereire ku na etegereire aria na hada sake Kongo akawa karibu ni zilai, lakini Mungu ni mwema na sheria kwa makete na Miriam Gisho ya better divorce certificate than a death certificate na magishiro kwa hakuhe hahonge na Gladys Diki akawa we nyuma muhenuku na Esther Wajiko aikia buho wake ategwitigira akawa atiniko karibu ni faint na Princess Josiana akawa wa Kenya tugyo othe akawa na Dani Muturi akawa Kaisa Mido aikoiguo tutigithikaniyo ni watho aikoro hagikuti rwimbo ruria rwa Samido rwa wendo wa mohera niwe toxic love na DJ Pelosa kwa ngumakite joine guku Kenya na mobi moya kwa sikuje Kenya twahiko the wote na Perez Kennedy kwa ndirauga ni Kenya na gutigana ni kawaida na kuria wa Shiroko nyuma mumaku na Bernard Gari kwa very true na Gladys Mohaki akauga makite matondo ngwene guku Kenya na ni ngubangite gutigana na muthuri wakwa rucio maige igeikara kia hinya na Alice Waithira kwa kaiguhikithio kaiguhikithio kia hinya kaiguhikithio kia hinya na magazine kama kwa ngumakite ma kwina mundu thaici ungirarira na Irene Njeri kwa ni watho wao na Mushangi Jona kwa nilikuwa nataka kujipeleka na Joyce kwa TK na mimi nataka on 31st 11:59 mwache na wewe unasema mambo ya jela, let me be the first nilale ndani na Teriwanaska kwa sawa na Betty Jamogea kwa hapo sawa na Gracie Wanjiru kwa usio watho ugira Betty ya Kenya tondu maciana nicionaga ruo munene kwa kahinda karia uria watiko nao kwambiriria gukoro agifanga ni ndubiriri ya mweti watho wa gukoro ukigiriria ndu gukoro makihitania bururi uria wa mundu ugwitwo Korea na president wa bururi ucio no gukorwo agikira thaini watho ucio ati family kana mutumia na muthuri magikorwo makihitania mari gukorwo magitwaro igoti-ini nigetha kaundu kau gakorwo gakigiriririo ni ndeto tugukorwo tukirumanira nayo Akenya magukorwo makiuga atia
na kuringana na ndumiriri iyo twagikorwo tukirekeria kuona Kenya ndigano cikoragwo ci cia kawaida no kurerikana ti andu matigana ni gukoragwo na riera riuru ni gukoragwo na rumena ni gukoragwo na nyamukano cia maundu matiganite guku ni kwa Mwangi wa Mohoro ni Ngongoyo na gitio kinene ukorwo ugisubscribe thini wa channel eno itu mwaka uyu mweru nigetha tugagikoragwo twikinya rimwe mbere njitagwo Mwangi wa Mohoro ija muthenya ungi tukorwo tugikurehera mohoro o ta maya matari macambicure mohoro mega taki